mama tuh ada kayak titik merah gitu loh. 초콜릿으로 와요. Hai gengs, hai, welcome back to our channel. Ini kita cuma berdua, karena apa? Karena kita mau pergi ke toko Gimana sayang? Salah ngomong. Aduh, silau pakai kacamata lagi ya. Jadi ini kita cuma berdua doang. Dan ini toko elektronik sudah buka. Jadi mama sama abang mau ke sana. Karena apa? Karena ternyata kamera yang mama pakai ini tuh ada kesalahan teknis. Mungkin dari vlog-vlog yang kemarin sudah kalian lihat kali ya. Mungkin kalian udah merasa juga. Karena seperti ada titik merah gitu loh. Yang waktu mama sama Kidos bikin bomboloni tempo hari. Dan memang nggak kelihatan ya kalau kayak gini. Tapi mungkin di vlog-vlog yang lain kalian lihat, entah di kepala mama pas di rambut ya. Kalau di bagian yang hitam dia kelihatan banget kayak ada titik merah gitu. Awalnya mama pikir tuh kotoran gitu kan, entah debu entah apalah gitu. Mama coba lap lensnya, ternyata itu sepertinya dari dalam ya. Jadi kesalahan produk sepertinya. Nah, berhubung ini toko elektroniknya udah buka, jadi kita akan ke sana. We will see bakalan mereka ganti produk atau uang kembali atau yang nggak tahu deh. We will see deh. Kalau memang suruh ganti produk, abang sendiri nggak mau ngambil kamera yang sama karena kata abang itu biasanya serinya yang punya kesalahan produksi gitu loh. Tapi mungkin yang lain, vlogger-vlogger yang lain nggak punya trouble ya dengan lensnya. Mama aja mungkin yang lagi apes pas nemu yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau disuruh ambil kamera yang sama, abang bilang abang nggak mau. Kalau mama sih, mama ngikutin abang aja ya. Dan abang bilang gimana kalau kita ambil seri yang di atasnya gitu loh. Maksudnya yang generasi baru. Karena kan ada generasi barunya J7X ya. We will see, walaupun dia agak ini ya, walaupun si abang itu sudah minus gitu loh. Kalau bisa ambil Canon seri yang lain, tapi aku bilang kalau vlogger kit memang bagusnya yang ini gitu loh, yang terreview itu yang bagus ya memang Canon G7X. Ya, we will see deh. Apesnya itu udah mama lihat pas mama ngedit vlog yang mana ya? Vlog Bapau kalau nggak salah. Lihat kok di kepala mama tuh ada kayak titik merah gitu loh, apa di rambut gitu kan. Baru aku perhatikan deh lensnya gelap-gelap gitu. Wah, apaan nih gitu loh. Selama ini nggak perhatiin, kalau di tempat terang gini memang dia nggak kelihatan, kecil banget kok. Ya semoga lah. Jadi ya we will see ini kayak gimana. Dan pas mama ngeliat gitu pas lockdown pula kan, semua toko tutup, nggak bisa kemana-mana kecuali supermarket. Udah kirim email, tapi ya dengan situasi yang sekarang kirim email juga nggak berfungsi karena mereka harus ngeliat produknya gitu loh. Puji Tuhan ini kita udah nggak lockdown, jadi kita bakalan langsung ke sana aja, ke service centernya. Ya, doakan seperti apa ini ntar solusi dari mereka gitu loh. Ini apa bang? Dalgona. Ini tadi pas kita ngebrunch, abang bikin dalgona, dia tiap hari minum dalgona gengs. Yang tadinya dia nggak peminum kopi, semenjak minum atau ngerasain dalgona dia demen banget dan tiap hari mesti ya dentak mus. Dia tiap hari mesti dapat asupan dalgona. Jadi ini tadi abang udah minum punyanya dan punya mama nggak keminum karena mama ngurus Kidos. Hektik lah gitu, jadi mama bawa aja buat on the way gitu kan. Pahit. Si abang bikinnya gitu, kadang pahit, kadang pas, kadang manis. Tapi mama demen karena mama kan kalau minum kopi juga nggak pakai gula toh. Mantep. Oke, kita akan kembali ke tokonya dan ini masker mama dapat dari teman mama. Ini dijahitin. Ini teman mama yang jahitin, dikirim dari Swiss.
Thank you Roma. So, walaupun udah nggak lockdown, tapi masker wajib dipakai. Let's go inside. Kita lihat ini gimana orang-orang ya. Setelah 2 bulan nggak nge-mall. Ini kalau nggak karena kamera mama ada something, kita nggak akan ke mall. Oke, satu nggak ada. Yuk gengs, ini kita udah di mobil lagi dan sekarang kita meninggalkan si mall ini. Ini nama mallnya lucu sekali gengs. Nama mallnya Datang Bulan. Dulu aku pernah bilang sama abang, height itu dalam bahasa Indonesia itu datang bulan, periode. Dia ngakak dong. Jadi satu-satunya option dari mereka itu adalah kamera harus ditinggal. Bakalan mereka cek kesalahannya di mana, kenapa bisa ada titik merah seperti itu, dan mereka akan ngasih kabar ke mama kira-kira 2-3 minggu ke depan. Jadi ya harus bersabar nunggu sampai selama itu deh ya. Dan untungnya mama punya beberapa kamera, jadi masih tetap bisa ngevlog dengan kamera-kamera yang lain walaupun beda quality dan beda angle-nya ya, karena kamera yang satu ini tuh dia tuh lebih dekat gitu loh. Jadi tangan mama tuh harus jauh banget supaya dia bisa frame-nya itu bisa lebar, yang gitu-gitu deh. Mama susah ngejelasin. Bingung. Ya udah, ini sekarang kita mau on the way ke toko yang lain. Kita nggak tahu ini di kota ini si toko itu di mana gitu loh. Jadi kita bakalan datangin toko elektronik lagi satu, dan itu nggak jauh dari rumah kita. Ini kan lumayan ya, setengah jam lah, apa 20 menit lah gitu ya, kita harus lewatin jalan tol. Ya udah, jadi ini abang ini kan udah jadi vlogger kan? Bisa sound vlogger, YouTuber. Jadi abang mau nginvest, jadi ceritanya abang mau nginvest buat kontennya dia, buat YouTube-nya dia. Dia udah melirik-melirik sebenarnya dari awal mama ngevlog, dari awal dia pengennya beli itu gitu loh. Tapi sekarang karena dia juga udah mulai mau serius untuk ngevlog, nge-YouTube sambilan gitu deh, tapi mau dengan good quality, jadinya dia mau nginvest sendiri buat dia cek. We will see ini abang mau beli apaan ya. Satu dong. Bukan satu. Bisa dengerin musik. Datang musik kan? Ya? Langsung gitu Bluetooth. Ya kan. Bang, hidungnya bang Nazar. Wah, ya. Ya, ini sekarang kita udah di toko yang satunya, dan ini sih abang mau beli apaan. Ini lucu banget. So, itu. Wow. Habe ich irgendwie so, oder? Tele lensnya kita yang mana ya? Ini kayaknya. Yang ini. Nikon, ja? Nah, nicht Nikon, Canon aber. Wir haben Canon. Nggak tahu lah. Miripnya seperti ini sih, tapi yang Canon nggak tahu di mana. Itu loh. Ini loh.
GoPro. Ini dia GoPro. This is Hero Sim. Pas. Hai. Hai. Hai gengs. Hai, gengs. Ini mau ngapain? Mau unboxing. Unboxing. Abang mau unboxing. Ada lu yang unboxing. Tuh lu yang unboxing. Tuturut turut, tuturut turut, tuturut turut. Itu sana. Sana sama papa. Nu kom för pappa då. Så, ich mach mal auf. Was hab ich da? Oke, unboxing. So, ich schneide die andere Seite. Aber aufpassen, gell? Ja, tu das Sackerl ein bisschen weg, sonst kann man den Sackerl schneiden. Das machen wir jetzt nicht so kaputt. Wow, apa itu? Ah, da doch. Dings, das ist ein Cover. So. Kann man auch im Wasser. Ja, genau, kann man im Wasser. Bis zu 10 Meter. Irgendwo ein leeres, aber Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank keine Haie. Tuh, GoPro 7. Schildkröte. Ja, cooles Bild, ha? Was brauchst du? Schildkröte. Jadi dapat gratis tasnya. Ja. So, cool. Wow, da ist alles dabei, schau. Ja? Zum Aufdecken. Das ist gut, schau. Achtung. Ein Clip. Unboxing. Ein Papping. Ein Papping. Das, wer will das gleich als erster aufkommen? Das ist jetzt. Zum ersten Bescheid. Oh ja, und Zoe macht was anderes. Zoe muss mit dieser. Und dann macht man den, okay? Ja, gleich. Achtung, Louis. Wow. Wow. Okay, man kann vorsichtig sein. Was, Zoe auch? Was Willst so du mit deiner bringen? Ja. Was ist das? Ja, zum Halten, das ist auch cool. Ist das weich? Was sagst du? Ja, so weit. Das ist gut, oder? Bis die Haare Und leicht, ist leicht, oder? Das ist zu groß, gell? Passt noch nicht. Aber da kann man eh ein bisschen kleiner stellen, schau. Gengs, ini gimana ngeluarinnya sih? Di mana das? Ganz. Bisa? Hai gengs. Hai gengs. Ini kita mau ngambil kamera. Akhirnya kamera mama kelar juga. Jadi ini kita mau ngambil. Iya. Kita harus bawa kidos. Ich bin durstig. Ich auch. Ja, trink mal. Pakai masker dulu. Kamera auf. Haid Center. Ini center wanita datang bulan. Center menstruasi. Ayo, ayo. Mama boleh makan. Iya. Kawasaki Ninja. Ya ninja sa. Wow, hah? Keren banget. Ich küsse besser Liebe. Wow. Und du? Was ist Ih, lucu banget. Ini lucu. Ini juga lucu. Ini rok. Esprit. Tasnya lucu. Donat. Louis sucht Donut. Wo gibt's Donut?
Oke, itu abang mau ke ATM dulu. Iya, Perlen. Apa? Cari makanan? Cari makanan. Ini mama ada wafer. Wow. Nih mau wafer. Yeay, kamera back. Tadi sudah mama tes dan sepertinya udah nggak ada lagi ya. Nggak ada poin-poin merahnya itu, tapi mungkin nanti kalau di komputer baru kelihatan. We will see, ntar mama coba filming terus kita lihat di komputer deh. Oke, bayar dulu. Muss man zuerst zahlen. Udah? Ah, das ist übernehmen zu viel. So kleiner. Na, wir brauchen nicht. Hai geng, sini kita lanjut. Ngapain? Mau nge-es. Tapi ini porsinya gede-gede banget loh. Tuh, banyak banget nih esnya. Okay. Okay, jeweils einmal Oreo. Genau. Ja. Ja, Oreo. Du auch, Louis? Na, eins nur. Schokolade oder Oreo? Ja. Hier zwei. Ja, die habe ich gesagt. Was ist das mit dem Essen? Sehr schön. So. Nimmst du? Nyam, nyam. Oreo. Oreo ice. Kopi. Abang nggak mau? Nggak mau? Kan ice next. Oke, mama ngopi dulu. Ready. Tadi mamam kuenya berdua sama abang. Mama nyuapin abang. Walaupun dia malu-malu kan. Soalnya begah juga makan kuenya. Dan sekarang kita pulang. Let's go home. Ke rumah oma ya? Kita ke rumah oma ya? Oh iya, kita ke rumah oma dulu. Buka. Mama buka. Let's go. Sister, then. Kocik. Oder können auch die, der Stau. Oh, ini papa sayang anak nih. Tapi kan mama tangannya pun full. Nenteng tas, nenteng kamera. I love multivitamin. Akhirnya kameraku kembali. Silau. Aduh, tentengannya mama nih memang banyak ya. Let's go.